Dobar dan i dobrodošli na kanal Jednostavan svet. Danas ćemo vam pokazati kako da očistite ploču pegle koja je zagorela bez velike muke. U pitanju je mali trik, a rezultat je veliki. Ovdje imamo peglu koja je baš jako puno zagorela. Ali rješenje postoji. Peglu uključite na najjaču temperaturu, a paru isključite. Potrebne su nam par tableta paracetamol, inače to je lek za skidanje temperature. Potrebna nam je i starija oštra krpa koju ćemo kasnije baciti. Za ovako tvrdokorne zagorele površine klasičnim čišćenjem nećemo spasiti peglu. Vrelu peglu pažljivo tabletom trljati zagorelu površinu i potom obrisati krpom. Vidite kako tableta topi naslage sa pegle. Postupak ponavljati dok pegli ne očistimo ploču za peglanje. Napokon naša pegla je opet čista.